Halo adik-adik, welcome back to Emma Adeline Channel. Kali ini Empok dan Emma mau bikin donat. Yeay, ayo kita mulai. Ini bahan-bahannya: 2 telur dan air, mentega, garam, susu bubuk, lagi dan baking powder. dan tepung. Sekarang kita masukkan semua bahan-bahan ini. Yes. Garam. Cincin hijau. Hajit dan baking powder. Saatnya proses mengadon. Ya udah. Kita dulu ya. Kita dulu ya. Kemudian kita tutupin dengan kain selama 10 menit. A few minutes later. Lulu, skip to my loo. Lulu, skip to my loo. Lulu, skip to my loo. Skip to my loo. Kita timbang supaya sama besarnya ya. Udah selesai dibulatin guys. Kita lagi ya. A few minutes later. Udah mengembang guys. Kali ini Ama mau hias donat. Kan? Coba makan. Enak? Enak. Makasih adik-adik yang udah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Bye-bye.